Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah in kasanglitan iwan pupudjihan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin nyari nisab kita nyudihilan opportunity, waktu, masa, iwan kaya, taufik, amuin uminang ibadat, dumungog ang mga kaguruhan, iwan mga katautay manguran, magdihil patumtum di program sin ni Daul Islam, Islam TV, Channel 50, amuin pagtabon sin kita sa Utos Shabab, suara si mga sila batak babo. Alhamdulillah, yari na sabi ng bukte mo na to, dumihil patumtum kato, inshallah subhanahu wa ta'ala, ang mahapon ini. So, inshallah, mamus kami sin panayhog niyo, iwan sin attention niyo, ando dumuog kita niyo bang mayan, ipasod na to, pagpamatay na to, kasupaya, magmumpaat, iwan ika-apply na to, hakawin na to, inshallah subhanahu wa ta'ala. In magdihil kato, patumtum adlaw ini, murid si Ma'had Nur al-Islami, marhala mutawassita, inshallah subhanahu wa ta'ala. Di na ako magpalukay. Tayo maguna to agama Islam, Muhammad Zafrullah Tandi, falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته أو من اهتدى بهديه إلى يوم الدين فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أتباعه وأن يدخلنا في شفاعته وأن جمعنا في جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام وتحية المحبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pupujian sasanglitan itukbal na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta salawat iman salam papanghon nato Muhammad alayhi salatu wassalam. Muna adik na mo pa ikatukbal yung patumtum sing kami. Paunahon na muna asal yung pagpangayo kaampunan o kamapan na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lapin ng kamu. Bako maksungon ibisara sing kami wala imamu. Ando pagmapan nyo rakuman kamu nilawing mingat magpaamukan niya. Alhamdulillah, mau maastay mahuting kami. Kamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Imawdo atau kan topic sini ipatumtum sing kami muna paginawa baran namo lapanin kamu amunain taqwallah. Pagmabuwa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Baha madaran nato pagkatayungan ang mga kaguruan sing kita niyo pagbangkilon o pagsaputon ang kamimbal-mimbalan naman ang mga symposium yung kalima takwa. Inshallah ta'ala adlaw yan dumil kami tiyo patumtum hatungod sing takwa. Muna yung takwa mi'anahan si Sheikh Salih Ibn Fawzan al-Fawzan dua makna al-lugha iban sin istilah. Long Sheikh Salih al-Fawzan
التقوى في اللغة معنى التقوى في اللغة أن تتخذ بينك وبين ما تكره وقاية وحائلا تحول بينك وبين ما تكره. Nung Sheikh Saleh Fawzan, yung pagbasa ng takwa, mabahasa, siya nalongin amuin huminang kau hantara amuin hantara sing kau kawan mo yaun wiqayatan taming wahailan tapan tampan tahulu bainaka wa baina ma takra amuin makatampan hantara amuin hantara sing kau kawan masalan di ka to amuin mau kau kita sin bang waktu pangulan mau kau kita amin mawasa na lumawag kau dana supaya puri mawasa amun makalag ko payung supaya makatampan kay mo nantara sing kawan mo yaun supaya puri mawasa yato maknanya lugha ada akong makna ni Sheikh Saleh Fawzan pamata makna taqwallah an taf'al amin hungin ang kolongnya simpagtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala huminang kau simpagtaat hinang pagtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala hulat-hulat atumbas idihil kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala salta umanib lumayo hapiang langan niya salta sindamag iban buka ha siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagfamay na Allah subhanahu wa ta'ala ang kitab na mulya dara na ito na pagkatainguhanin ayat ini yan ang suratul Al-Imran ayat hanggatus 2 pangansin Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pamasin Allah subhanahu wa ta'ala oh hai kamu ba na mamarat saya beriman fa Allah kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala sin sampurna kamu kannya wala tamutunna illa wa antum muslimun wan ayaw kamu magrida mapatay buhat malengkan in kamu halikusan sin agama Islam. Tafsir ni Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu in ayat ittaqullaha haqqa tuqatih qala Ibnu Mas'ud an yuta'a fala yu'sa an yuzkara fala yunsa an yushkara fala yukfar. Long Ibnu Mas'ud tafsir ni Ibnu Mas'ud in ayat ini an yuta'a fala yu'sa ang magtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala iwan di magmaksiyat kanya huminang si pagtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala iwan di magmaksiyat kanya ambuk niya tafsir Ibnu Mas'ud sin ittaqullaha haqqa tuqatih magtaat sa Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin di magmaksiyat kanya daranda pagkatayuhan sin kita ni Ulandia Station nasabot bias kanda umud sami wan ni Sheikh Bas sa Juan ima na sin pagtaat yan hakis sa sin ako na to Adam alayhi salam iwan sin Iblis laknatullah yan na suratul Baqarah yung pagtaat makamo kisah bukun hat naman amuin huminang ko simpyang dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagtaat bukun hat naman amin huminang kita simpyang dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala lamu da pagtaat amin tinggalan sin kita in kataan pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan yung pagmaksiyat fa Allah bukun hat amin huminang ko nalanggal muin pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala lamu da pagmaksiyat lamu da pagsulang fa Allah subhanahu wa ta'ala amunain di mo itunay tinggalan mo inpiangdakan sa Allah subhanahu wa ta'ala kayo bianakan Iblis laknatullah alay
Dia sin Allah Subhanahu wa taala, dia sin Allah Subhanahu wa taala pasujurunkan Adam sujud penghormat siulang niya. Dia ki iblis sumujudkan Adam wala na tiunay sabab kelaknat kan sin Allah Subhanahu wa taala. Inapuna to Adam alayhi salatu wassalam. Liang sin Allah Subhanahu wa taala di pasukun iwan sin di sila pasukun iwan sin asawannya pa kahoy pabuang papun kahoy yawn sa narugtul impiang daakan nakapagmaksiat sa Allah sa nakapagtawbat mahuli nakapagtawbat sa Allah Subhanahu wa taala an yutafa la yuqsa magtaat sa Allah Subhanahu wa taala iwan di magmaksiat kanya ini karonan yuzkara fala yunsa an yuzkara fala yunsa amin tumtumun Allah Subhanahu wa taala magdzikir fa Allah fala yunsa iwan di siya kalupahan di siya lupa nasabot si mga ulama in haqiqatul haya sin manusia dia dunya in kamattanan sin kawu sin manusia dunya amunay kawu sin pangatayan amunay kawu sin pangatayan. Minsan kita balog-balogan di dunya, minsan kita altaan di dunya. Pagka wala doon ka ting pagtumtum fa Allah, in kita patay pada Rasulullah Subhanahu wa taala. Patay pada Rasulullah Subhanahu wa taala. An yuzkara fala yunsa. Tumtumuin Allah Subhanahu wa taala di siya iban di siya pagmaksiatan. Iban di siya lupahon. Sebab bang muliupan Allah Subhanahu wa taala di dunia tentu lupaun ko sin Allah Subhanahu wa taala haadlaw mahuli. Bang muliupan Allah Subhanahu wa taala di dunia tentu adlaw mahuli lupaun ko sin Allah Subhanahu wa taala. Natay mahmud mau maasing kami. Isiyupen tumumtum kato haadlaw mahuli bangin Allah Subhanahu wa taala mismo kelulupahan na kita. Angkan sabdin ang mama na sintakwa an yuzkara fala yunsa amin tumtumuntan Allah Subhanahu wa taala magzikir kita pa Allah Subhanahu wa taala ibansin di tasya lupahun mamanus tiranan sinik kapag tumtumta pa Allah Subhanahu wa taala lawaya pangatayan hadila in sinang kau tabaran dengan masalah lagu-lagu na patumtum dengan masalah lagu-lagu na tiranan ni katumtum ta pa Allah mapuasin pagsyahada amunain magsambahyang sa 5 waktu. Ini katunan yushkara fala yukfar. Dengan mama nasintak walong Ibnu Mas'ud an yushkara fala yukfar. Ang magsyukur hani'matin Allah Subhanahu wa taala yan doon kaymo iban sindi magkufur. Nasabot natin mga in-ni'mat. Kaya na singkingatan singkitan niyo. In sa lagu-lagu ni'mat, aming kahanog hara. At madawat ipon sin Allah Subhanahu wa taala di dunya amunain ka Islam. Amunain ka Islam. Minsan na sabang aun akal mo. Yan doon yung kabuhi kayo mo. Yan yung kabuhi doon kayo mo. Yan yung akal marayaw kayo mo. Sa wala doon yung ka-Islam kayo mo. Tanto, way halaga mo pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yung ka-Islam, siya na yung sa lagu-lagu na'amat, amoy kahanog hara, hama mo sa diha doon. Yung pangasu, dia diin, yung pagsukur, hanikmat yan. Mamarahi ba ang taon na dyan kita Muslim wala tayo pagkasupulan yung pagka-Muslim sing kita. Yung sa lagu-lagu ne'mat ang unang ka-Islam an yushkara fala yukfar. Pag syarang sukulan ng ne'mat iwan hindi magkufur kanya. Di nga mga
sa lago-lago pagsarang sukol ng sing kita. Benisabot ang nagka-Islam. Iwan sing kayo ng ni'mat. Lain soal, biya din yung pagsukol. Biya din yung pagsarang sukol han ni'mat ang manyaririkado. Ang munain paghinang si ta'at. Yung kataan filo ta'at, yung kataan hinang ta'at, insini mabilang na pagsukol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kisah nasabot hadis ng Rasulullah, amin ang mukdom, nagtahajud yung Rasulullah na mitbit. Kung sinayo siya, ya Rasulullah, mit ang pahinangon, inibadat yan. Bukong kalong nga ampun na sinullah subhanahu wa ta'ala, dusa mo nakaunaw sinakahuli. Uno na rin Rasulullah, afala ako na abna syakura. Uno ka ayo siya, di ka ako lang nga maon, padar sinullah subhanahu wa ta'ala, amin nagsasarang sukul kanya. Adi mana makamo kisah atau na hadis itu yung pagsarang sukul, yung pagsarang syukur ha ni'mat amunan hilabay siya kapag taat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Inya tu tafsir Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, an yuta'a fala yu'sa, magtaat ka Allah subhanahu wa ta'ala, hindi magmaksiyat kanya, an yuzkara fala yunsa, tumtumun magzikir fa Allah subhanahu wa ta'ala man sindi sa lupahun, an nushkara fala yukfar, ang magsyukur ha ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala man sindi magkufur kanya. Ada mi'na din kewan ulama in taqwa binakan Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala, at-taqwa an tajala bainaka wa baina 'adzabillah wiqayatan. Yung pagbasa unlong nga taqwa Allah ng Ibnu Hajar al-Asqalani rahimallahu ta'ala, nasabot niya kitab Fathul Barih, ako nalupa, antajala bainaka wa baina ma takra, antajala bainaka wa baina adzabillah wiqayatan. Yung pagmabuga siya nalongin huminang kawa antara mo yun hantara sin adab sin Allah subhanahu wa ta'ala wiqayatan, taming yung pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala siya rin huminang kawa hantara mo yun hantara sin adab sin Allah, amin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala wiqayatan, taming. Jadi ini paginang taming bimtithali awamiri wajitinabi nawahi. Halabay yung paghinang taming haadab sin Allah, yung paghinang taming hantara mo hantara sin adab sin Allah, amunain huminang sin tiangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung tinggalan layuan aniwan ingkataan pianglangan niya. Amin huminang sin tiangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung sin lumayo umanit singkatan pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paman sin Allah subhanahu wa ta'ala magkawan na ayat, fattakullah mastata'tum. Nung si magkawan ng ulama, fattakullah mastata'tum, nung ina naman kuno sin ayat amina suratul Al-Imran. Alhasil, fattakullah mastata'tum, kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala, hadiin din na kamu, hadiin din kakausan niyo, hadiin din kakausan niyo. Hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamak na sinadis, hinangan niyo uno-uno na impiang daakan ko kaniyo atau tunayan niyo, applyan niyo, ang gautain niyo, in uno-uno na impiang daakan ko kaniyo, hadiin di ini kakausan singkam. Wa ma amarutukum bihi wa ma amartukum anhu fa wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Uno-uno na impiang dakon ko kanyo, atau uno-uno na impiang gautan ko kanyo, hinangan niyo siya, ang gautain niyo siya, hadiin din kakausan niyo.
Iwan uno isab impianglangan ko kanyo. Diin na impianglangan ko kanyo, anibin nyo siya katan. Anibin nyo siya katan. Impiangdakan si Rasulullah, piyahin ang kato, hadiin din kakausan sin kita. Ada pun impianglangan niya, pelayuan kato katan. Pelayuan kato katan. Intakwa, siya na ini insarayo-rayo lulutuanan, daun sin nambuk Muslim, palawon sin pakuburan niya. Fatazawwadu fa inna khair zadi taqwa. Pagluto kamu, nensarayo-rayo to lulutuanan, dahon niyo, amunay taqwa Allah. Aw nasabot ya Abu Bakar radhiyallahu anhu, long niya, man dakhala al-khabra bila zadin fa ka'annama rakiba al-bahra bila safinatin. Long ya Abu Bakar radhiyallahu anhu, yusisi long yang kiubul, to konsisi yang kiubul bila zadin, hawirul lutuk niya. Fa ka'annama rakiba al-bahra bila safinatin. Dia dan saka ula intau yaun kiubul wirun lutuk niya biar sin saka ula timulak wiru timulak hadakat timulak laway hadakat amin wirun sa sakatannya bila sapi natin tali yung sing kita mga tayo mamun tali yung sing kita niyo intumulak ko rin di harap mo na dyan pabasilan hawirun sa sakatan landuin kabinsanaan. Mandakala qabra bila zadin ay bila takwa. Long Abu Bakar, isi ini kubul hawirun pagmawa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kabinsanaan dengan pakubulan lagi paadlaw rap sampai paadlaw kiamat. Mandakala qabra bila zadin sising kubul wirun lutuk niya. Masya Allah. Murah-murahan matay mangut bukto awmilas ilalawan sin kami qawli Ali radhiyallahu anhu al-yawma fa innal yawma amalun la hisab. Inadlaw ini amnadlaw dunya paghinang. Inadlaw dunya paghinang sadya pero pagbista. Na ihinamon nato na katan ibadat yang kato sa Allah subhanahu wa ta'ala hadiin din kawasan sa kita. Pag mabuwa kita sa Allah subhanahu wa ta'ala hadiin din kita binabayan ittaqullah haythu ma kunt. Kawo ka Allah subhanahu wa ta'ala hadiin din ka binawayan ay hinanga inpiangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo anibi ingkatan pianglangan niya hadiin din ako binawayan. Wa gadan hisabun wala amal. Ada pun konsum nung Ali bin Abi Talib radhiyallahu an konsum hisabun wala amal. Konsumun mo amun adlaw kiamat paghisab Biruna hina. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ito na pangadiumog in nasihat patungtong sinambok tayo mangod misabiya na kahaw po siya. Alhamdulillah mo din kahimot-mutan ng pasimbahasa samari singkaw na to unuin kalakihan amoy dawhaton singkiap-tiap manusia dia dunia amunin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala kasabing kabuka amunin ni mahinang taming nung pasin kaya na to menang na taming haununo na amunin kamudaratan di naman ang dunia labi luwa adlaw akhirat asawab in manusia mamaid siya dia dunia miig siya dia dunia hawala niya kaya tunay in pagmamura pa Allah subhanahu wa ta'ala biya din in pagmamura
uno biya ano mo mabuka ako tawa biya buka sinma pagkakita na to biya mabuka bang mabuka hambuk para kala biya magoy siya mabuka magoy atawa lumayo bukon aso magawa in pag mabuka po Allah subhanahu wa ta'ala in buka po Allah subhanahu wa ta'ala amoin lawi ikaw sumukan niya hatiranan si pag-ibadat hatiranan sin huminan kau singkatan piandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoin doon naka kawayaan mo kasusuwan mo yung hinangyaw tawa kahukawan mo basta piandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon naka kawayaan mo tawa kahukawan mo suway mo rahinangon iwan hatiranan sa sin paglayo hakatan sin pianglaan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon na kayong pianglangan yaon kasuwan mo siya kasuwan sin hawa nafsu sin kita atau kiyahuskawan sin kita nga suway lalayuan ito amatin pagmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala amatin biya diin kasumuk pa Allah subhanahu wa ta'ala biya ito sabihin kabuka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala so inshallah subhanahu wa ta'ala in kabuka biya sin magbalikan hamu ini in kahimut-mutan mahita kita niya ya dunya tumunay sin pagmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala tumunay sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala asabab ikatan sin ikita niyo dia dunya lang pa sin bahasa traveler kwan ngayon nagtutulak-tulak dia dunya aung kita niyo balikan aung kita niyo tudyong untod uwian harap Allah subhanahu wa ta'ala ngayon tiap-tiap di ikaw nung sinakal mga taymangod in ikaw amoin magtutulak-tulak walang kau dahon luto misan ini ikaw misan kamu student ni kami haway rong baon na mo misan ako ang pagsukay masigpit kami makatudyo pa school ako natutudyohan ng kita niyo magtulak-tulak habiat tura intutudyohan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala amunin adlaw akhirat amunin suway pag tawaan na to lulutuan namin laong si mga bahasa luto di magkabalos di siya magka-expired amunin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala hando mga taymangod in ummat bihaon nalumos suway kita niyo mag-us kuminang sin luto na to harap pa adlaw akhirat ikaruan niya in kabuka laong pa siya bakalisdik biya siya laon niya amuin yantang niya biya sin safina kapal bang di bahasa kato sa bangkaw sumod palangkur matukaw pa adlaw akhirat haway kaw sa sakatan haway kaw biya kaw alawd haway kaw sa sakatan masigpit para kala mga taymangod di kaw hinakal ikita nyo mano siya way na to yusal in akal na to hawiyaon masa inyusal na to hawa nafsu na to uning kawayaan na to tungtumon na to ingkatahan sin kalalakihan dia dunya ingkatahan sin amoy pag-business in pag-school in profession in bay ingkatahan sin pangalta inyan bangyan kya dahil sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kay mo kya kadar na guaranteed yan sin Allah subhanahu wa ta'ala makakaun kay mo na sumagawa insulka amoy yaangot-angot sin katahan in kasanya nga naadlaw akhirat way panagaranted kay mo in pangalta dia dunya bangin ako nagkarayahan manjari kudiran itans na sumagawain adlaw akhirat in sulga bang ako nakasulsulga di ko siya karilan sulga so in adlaw akhirat hisabon in tiap-tiap manusia hisabon in tiap-tiap manusia sinhunihinang niya bukun individual ilong simbahasa ang galis individual in pagbisa sinihinang bukun biya sin dia dunya makashare kita sin kasanyangan ta adlaw akhirat napsi simbasa adlaw akhirat di magkilahin in maas pa anak di magkilahin asawa pa bana di magkilahin anak pamaas asawa biyan napsi baran si mano siya in piktalion niya akan dawang di amuin halulayon
sin mano siya, di siya magduma, di siya mag-ready. Sin luto niya, di siya mag-ready sin kasakatan niya. Kasabab yadto, kumangi siya adlaw akhirat. In adlaw akhirat, in kahilwalaan niya, in kabuga adlaw yan. Sambil bukon hat isyu bang isyu. Kanabihan, Nabi Nuh alayhi salam maghulas si Nabi Nuh alayhi salam adlaw akhirat. Asabab miumuwa siya sa sin dusa niya. Sin laong niya, una niya, dusa niya, nahinang niya. Biya din nawa, Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Nuh alayhi salam, mga tumpok, mga mano siya, pasuron sin Allah SWT muna, pasuron sin Allah SWT, puas si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa biya turing buka niya, adlaw akhirat. Abu Bakar As-Siddiq, kaya danglayan, kaya suy-suyan, kaya kuyaan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin surga, panagnaan makasud surga, puas si mga kanabihan. Abu Bakar As-Siddiq, sa sumagawa nakapamungda, banglaw niya, nakasud na sipak sikiko, palawang sin surga, inansipak way pa, bangkulong niya kakausan, huminang pa ibadat, huminang pa ako. Habating buka nila adlaw akhirat, beto damag nila, sa sumawa kita ni Mano siya ahuling jaman, ummat malamma, ummat siwi-siwi, sa sumagawa, wayroon nakato, way ino-ino nato sing adlaw akhirat, hati ko na preoccupied na, laong simbasa, himal ka na kato, na preoccupied na in pangatayan na to, sin pagdunya, in limo sin dunya, in kataan sin amuin, in Allah subhanahu wa ta'ala, guaranteed niya na kato, in pangalta, in profession, in uno-uno na, bangyan dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya surat kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, guaranteed yan kay mo. At sumagawa, in surga, in susungon sin kita, wayroon nakagarantid ka to. Tupot kita tupot saan kita, in huminang, biya din kita makagaranti adlaw akhirat. So inshallah subhanahu wa ta'ala, bang mayan in mga patumtumet to, nasihat, amuin magmanyatakan, kawoy na to, amuin ngahinang na to ilaw, asawab, adlaw akhirat, laong siya Allah SWT, yawma la yanfa'u malun wala banun. Adlaw akhirat, di na magmumpaat, intiap-tiap, ingkatahan si pangalta si manusia. Misan kau nagdaya dia dunya, banging pagdaya mo yan. Wala mo nausal, haara ma Islam, wala mo nausal, apagtuko, haara ma Islam, inyan, di na magmumpaat kay mo. Wala banun. Iwan si mga kaanakan. In mga kaanakan, misan pa nagtaod, misan pa ingkatahan sing kaanakan mo, professional, diya dunya. Sila na yung president, sila na yung mayor, sila na kataan, astronaut. Wayroon niya mga ito. Sa lang sinalaw sa mga tala, bangsa dya kakausan, sin mano siya, awuton in pitong lapis langit, awuta. Bangkalagyan sin Muslim, may nang astronaut, so ay uminang magpao ni Muslim, astronaut. Ta sumagawa, di ta sadya kalupahan. In kataan sin maksud. In maksud ta panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, makibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adlaw akhirat, di magumpa ating pangalta. Biyahon nagikutin mano siya. Nagikot sin pangalta niya. Pangalta, sin bukunda kaniya. In pangalta yaon, Diyos kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala titistingan. Asupay bang biyadin niya, gasto niya on. Sa mano siya, atas lumag, amuin, dawa, reasons. Asupay di maka gasto sinalta niya. Alhamdulillah, ako na nagasto. Na sumagawa, suway, in paggasto ta, amuin karna Allah. Amuin, laong sin hadis na Rasulullah, di na makaingat. Uno-uno na yung dihil sin to, di na makaingat yung lawa. Ay bimana, ayaw na kita magpahati bang isyo. Na yung biyahon, tabi na kuman, magdumihil sa dakka, dumihil sa kwan, yung pabiyutang ingan. Na ayaw na.
tupod na Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga tao surga, unin in sifat, si mga tao bar-iman, tao surga, sifat nila magsadaka, amuin, la nuridukum jazaaw, wala syukura. Di sila maghajat pamano siya, karilan niya karayawan, isyusyo na di karilan niya karayawan, amuin sadaka, di sila maghajat jaza, tumbas. Minsan di na sila dilan tumbas, sab inihangot-angot nila, mungot-mungot nila, amoy rida sila Allah subhanahu wa ta'ala. Wala syukura. Minsan imano siya, di magsyukur kanila. Minsan uno imbis raw si mano siya kanila, manghina ka. So, inhinang nila karna Allah, di sila mundo nga hinang nila yun. Biat di maggasto, karna sila Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kaanakan, suway in mano siya, mapanday siya. Asawab, halong kubur, wayroon mahinang safaat niya. Adlaw akit, wayroon mahinang safaat niya. Buat malenggan ni anak niya. Bangin anak niya. Di mayaw. Amoy lang si Nasrullah. Isyusuin, amoy awon kaanakan niya. Sabing, adlaw akhirat, kakitaan sin mano siya. Aw mga mano siya, kublaan sila sin darajat. Sinranggo, dihil sila Allah subhanahu kanila. In pamahiwan nila ng kasahaya. Iwan pasulubon sila, crown, makutta. In sahaya niya lang niya, lawi pa rin nga sahaya sing bulan damlag. Amuin 15 days, amuin kuanyaon, bulan. Kublaan sila, may taya Allah, may ta mga biyahe niya, darajat. Dihil kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Samba ko na sila, kasabihan lang niya si mga kaanakan niyo, anak niyo. Yarbiyan niyo pamarayaw. Biyasa lang nila yung Quran, yapal nila yung Quran, uno na yung hiyalal sin Quran, hiyalal nila, uno na yung yaram sin Quran, yaram nila, kasababyan mahinang sila sa faat, kaniyo adlaw ini, adlaw akhirat. Kanda suway mapanday mga kamasan biyahon. Pero ang problema, alhamdulillah, mas lawi na afdal. In mahinang professional ng anak mo, saluta, may nang pa siya alim, may nang pa siya hafid. Dakula na, gimakpat na. Sing karayawan, in maas yan. Bang nahinang pa professional, nahinang pa engineer, nahinang pa attorney, nahinang pa nurse, nahinang pa mastal, nahinang pa pulis, namikyan, nahinang pa hafid, nahinang pa guru, nahinang alim, nahinang alimat. Alhamdulillah, sa lago-lago, tutungwasan, diya dunya, dagpak pa adlaw akhirat. Ang mga maas bihat to na sumagawa sa to sa isang bahasa kamaasan biyahon ng man mura-murahan, hidayatan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan ampunon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab amoy nagmungot-mungot na sadya ikat to pa secular education, may na sadya professional na sumagawa kiyawinin pag-agama, kiyawinin Pangindo sinagama Islam. Law sinalaw na ta'ala, yawma la yanfa'u malun illa banun illa man atallaha biqalbin salim. Buat malengkan in makamumpat adlaw akhirat amo ni pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin pangatayan sa wasa. Biya din kita makadawhat sin duayat to amuk da pagmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amatin amoy kahimut-mutan sin kita diya dunya magmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayrong kita kahukan isyo bang isyo, wayrong kita amoy kahukan isyo na kamano siya tawabya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, maghinang kita karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Bang mayan in mga patungtom ito sinabok tayo mangod amoy sumuhod papangatayan sin kata niyo kasawab misang biya din lang pasin pagbalik-balikan sin kami misang pabiya din inhawa sin patumtum minsan ang kadlaw kita 24 hours kita nila hindi nagpatumtum bang wayroon piyasinok walang pangatayan way piyangan sin panganal na ito katayan mga tayo mangod kulang na yung mga mano nagpapanganal biyaon panganal marayaw pasinop na to papangatayan na to in mga patumtum ito supaya kaubatan ni pangatayan na to
in pangatay na to biyahon, kamatawran sin pangatay na to biyahon, nasakit. Nanabautot kita niyo biyahon, nung pay katanab din. Di kita niyo katiyo-tiyoan, mangdada magtuy. Duhalan magtuy. Hamaniyo-tiyo, sala si Mano siya. Sa tiyo-tiyo kangiyan si Mano siya. Kasahan si Mano siya kato, mangdada yan nyo. Nanabautot, di ka kuang-kuanan. Di ka sok-sokan. Nasuway na to, pangadyo ni Agama Islam. Ipasod na to papangatay na to. Wayroon makarihil dukaing. Ubat. Hapangatay na to buat malengkan ng Quran. Iban pat hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasuro na to. Misang masakit. Hapangatay na to. Mohid na to. Amoy aksepon sa sumagaw bangyan. Kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubat yan. Mamanga sila. Ubat. Hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih. Ubat yan si pangatay na sakit. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah bangman murah-murahan amuin pangay to pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin malamod kita niyo pamanga sila amuin muttaqun nagmamuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sa amuin ipandakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ya alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih sabon lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ka mga bariman kamuka kamu po Allah subhanahu wa ta'ala sinmatan kamuka kanya. So inshallah subhanahu wa ta'ala bang mayan in patuntum sin mga kataw-tay manguran hindi sin mga kaguran hindi amoy mahinang siya tiranan may nang sabab magmamuka kita niyo po Allah subhanahu wa ta'ala diwan namikyan amoy malamod kita niyo po mga manusia amoy nakapangatayan salamat siya mga sala, free siya sa mga kangian, doon nakaigil, igo na tutuloy mga igil, takabur, pangdada, sakit yan si pangatayan, mangyan di iron, sin Mano siya, makabuka yan na, amoy mahinang yan, kapiligro ang kanya adlaw akhirat, amoy di niya kasulsuka. So inshallah subhanahu wa ta'ala, mahuli niya, magsarang sukol kami pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa sampurna, sanglitan niyo pubudyan kanya sawab yari naman kita niyo dila niya taufik dila niya chance opportunity maginang ibadat mangumuka kanya mahuli ang mga sila kataw tayo manguran nagkatuanjak Muhammad amoy nagdihil kato amin waktu rendi dilang kanya islat makapatuntum iwan si Hanidaul Islam Tuan Mans, Tuan Nip-Nip, Tuan Hadi, sila ini mga core group lang di amin nagidyatul sin paragan di Hanidaul Islam namikyan salam doa kami kanina yaw naway inshallah subhanahu bang man kauyang po siya Allah subhanahu wa ta'ala iwan mga kataw-tay manguran ko iwan mga namikyan salam doa kami hamudir na mukalasahan siya kumuhaymin Shakili man piarihala kau sinalaw sa matala katuan dalam mga tumahod pa yung mga kamuliran mahinang matarbiya mo mahinang solution sin problema di sin umat sin mujtama Islamiyah inshallah subhanahu wa ta'ala yung mga kaanakan niya namikyan mga kaguruan do na mahad moro salam doa kan yung mga kaguruan namo umayan di ka mo magbati lawol humindo ka mo sin Pangindo sin Agama Islam inshallah subhanahu wa ta'ala yung mga kamuliran doon di ko na kanganan katan man magtuyo-tuyo kita niyo amoy pangay na to pa Allah subhanahu wa ta'ala intuyo mga di misang biya din yung sigpit misang biya din yung biya sigpit in kahuskaw na to yung tawag sin fitna, itestingan ka to, inshallah subhanahu wa ta'ala bang yan makasurvive. Iwan pa mga namikyan, salam doa pa mga batay message, inshallah subhanahu wa ta'ala doon na rimso, bang mayan may nang in tampat na to yan, may nang siya pag ibadatan po Allah subhanahu wa ta'ala, iwan tampat, doon gumawa in mga Muslim professionals, tumuko sin Agama Islam mansugon, inshallah subhanahu wa ta'ala, pangayon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala yung kataan sin effort na to in hulas lang sana to ipagbak na to pa ahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala may nang sabab ikaka na to sin lida iwan ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala
ikasod na to palang surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Murah-murahan na mamayad kami. Iwan salam doa. Adi pa kayo nakapamayad balik. Salam doa pa mga kataw tayo mangmuran na mudo na nanay hog. Alhamdulillah awak maka alhamdulillah doon na nanay hog mga Qatar, mga engineer yan doon, Qatar, Dubai, UAE. Alhamdulillah magsarang sukul kapag tayong hog niyo ang mga programa na siya din di Anidawul Islam, Saudi, insyaAllah subhanahu wa ta'ala magsarang sukul kami pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin yan kamo rin doon naman, amuin timatay hog di kamo na nasumpat in communication na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mamayan ito pagbarakatul sinalaw subhanahu wa ta'ala di naman na doon yan nagpagpadlaw akhirat mahuli niya. Subhanakallah wa hamdik ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik birahmatika arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.